ushobora kwihahira ibikoresho bikomeye, tugurisha intebe zicaramo babiri zishobora kujyamo n'imifariso, tugurisha ingoma zikomeye, tugurisha intebe zikoze mu ruhu, tugurisha itajeri, tugatanga itajeri zisize cyangwa zidasize, tugurisha intebe zo kwicaraho muri jaride, tukagurisha saramanje, tugurisha intebe za babiri, tugurisha intebe rwose nziza zisize, tukagurisha ubundi n'ubwoko bw'intebe, izi ni etajeri, izi ni ubundi bwoko bw'intebe zikomeye nazo cyane rwose kandi zigezweho, izi ni intebe n'ameza yazo zikoreshwa mu buryo bwa bizinesi cyangwa mu rugo, izi zo ni izizwi nka tabureti. Ibi bikoresho biri ku giciro gitoya rwose pe, muze mwigurire birahendutse cyane. Ku bindi bisobanuro wahamagara 0789452600, ndazisubiramo 0789452600 cyangwa 0726563101. Murakoze, ni karibu, dukorera Kayonza mu murenge wa Kabarondo, ni karibu.